Hi guys, welcome to this video. Ngizobe ngipha i-recap ye-Young season 3 episode 9. So Mahlatsi is in his room changing. Kungene uTumelo athi ukutatazela kancane. Athi uTumelo relax kusiwa amaphoyisa imini. So azame ke kumchazela ukuthi about lento engishilo izolo bengazami kuba rude. Ngizozama ukuthi ngingabanjwa, ngizokwenza sure ukuthi angibanjwa. Ngizodayisela nje ama-grade 10s kuyaphezulu, ngibadayisele laba abangaphansi. Ambuza uTumelo ukuthi why ungazami ukuthi wenze imali ngendlela e-legal, why kumele kuze kube hlezi nje kuyindlela e-illegal. Athi ngizamile indlela e-legal engasebenza. On the other side, Kaya received a message from Amo. It's a good morning, handsome. I hope you had a good night. I can't wait to see you. I feel like clapping. And then Doda athi nje ile ngane le angazi ukuthi ngifunani mina cause ngilindile namanje ke ayifuna ungiba nje kumele ngithi ngive nje just for one round. Ngidinga mina i-sexual healing sefaka sexual healing. Amhle kusifaka athi hayi shuthi komele ubekezele ke ndoda. Harry boy Harry chazela yena khona izinto zakhe zihamba kahle ngakhona. Athi uyajabula ke wena, mina nje angazi ukuthi yini esidinga uAmo la kumina cause yena ube ready ukuthi anikeze uMahlatsi i-chance kodwa mina akafuna unikeze i-chance. On that side uPalisa uAlex uzama ukukhuluma noPalisa yabo, uzama ukuxoxa naye, akekho nje lapho, uyambona ukuthi into wazile. uPalisa akazi nanokuthi ukhuluma ngani. Mase yambuza ukuthi hawu yini chomi kangathi awukho la inkinga. Amtshela ukuthi yazi nje uTumelo ngijwayela kabi bese nama plans sinosifako. Lokho akhansela ethi nje uTumelo udinga usizo, uthatha sonke nje isikhathi sami. Yazi nje uTumelo akangazi ukuthi ngubani mina. One thing izinto besi right phakathi kwami naye jiki sekuyabheda ngenxa yakhe uTumelo lo. Asiyazi ngizomkhombisa usifaka ukuthi mina ngubani. Ngeke nje ngivumele uTumelo ukuthi athathe umuntu wami. Amshire Alex athi yesithombe mkhombise wena uTumelo ukuthi wena ungubani. And then bese serumini uMahlatsi beno Tumelo usazama ukumkhombisa ukuthi no vis zama indlela engcono ukuthi uthole imali yama-fees hayi le illegal. Athi uMahlatsi ayikho indlela yona phela le. Bese lapho kungene komunye umfundi ezothenga istaff lesi saMahlatsi, amvulele amunikeze athathe imali ajabule ukuthi business is booming. Lapho uyabona nje ukuthi uTumelo uwaredi ngoMahlatsi ngale ndlela enza ngazo izinto, uyabona ukuthi uzongena enkingeni cause akaqala ukudayisa tesela abafundi utshwala kanye nogwayi. So ke and then they leave eromini baye eklasini. Ngapha uPalisa ukhuluma nomfana la uzama ukuthatha amanamba akhe yabo, wenza ngathi ayikho interested. Mase qhamuka usifako siyambamba umfana usethi nje yazi ucute nyana nawe bandla shem. Qhamuka usifaka athi nje futhi suka la wena hamba eklasini. Athi uthagoloza ufana athi yini futhi detention. Khuluma noPalisa athi inkinga lakho kwenzakalani la. Yini usungenza lento le phansi boyfriend akathi boyfriend. Mina ngikhumbula nje ukuthi boyfriend wani indlela enziza ngayo uhlezi unoTumelo yonke le nto le. Ngapha uTumelo uheavy uxoxela uMahlatsi ukuthi bekumnandi kanjani nosefako le last sakhe. uMahlatsi nje akekho lapho indazela icangeni into zakhe. Esephuma ehamba ahlangane noPalisa noAlex. Bengena la e-dining hall. Athi yini ngihambe phi ngingendizi njengoba nje ngakuvula indlela ukuhamba. Bama ugwaxa bexabana ke bezama bebanga usifako. On the other side uKhaya unikezwe usifako i-advice ukuthi kumele abe romance nyana yabo kuAmo. So uthathele u-advice ke wamthekela ama-flowers nochocolate lapho akekho nje lapho uzama ukuthola uMahlatsi ufuna ukukhuluma naye ngalento le yi-Scarface. Angasho ne-appreciation athi uKhaya House asho ne-appreciation kancane nje yawusekho happy jabulele le lama-flower la ngathi
athi amayi cha mfethu ngiyawajabulela amaflower, ngiyabonga futhi ukuthi nje ngikhathazekile ngoMahlatsi, ngizama ukumfonela ngimthole efonini, kumele simsize umngani wethu. Ngibona ukuthi khaya ukuthi iyacekeka ukuthi nje akamnakile, uzamile ukucabangana noMahlatsi. Then usefaka ahamba ayoxolisa kuBhalisa, azama ukwenza izinto ezi-right. Athi kumele bahlangane for i-date, umphathele i-gift nama-chocolate, athi kumele ugqoke leya namba yakho leya enhle kanje. Athi uBhalisa okay fanele kube sexy for wena. Athi yebo. Athi okay-ke amtshela ukuthi akafuni uNtumela angene phakathi kwabo bobabili. Athi okay, if ungafuni ngiphinde ngikhulume noNtumela ngeke ngiphinde ngikhulume naye-ke. U-Amo kagcine sekwazile ukukhuluma noMahlatsi-ke, ethi uyazama, ethi uyambonisa, ethi uzama ukum-ofarisha usizo. uMahlatsi wena nje into ekumele ngabe uyayenza, kumele ufocus kwi-relationship yakho, unganiyo yonke lento leyo oyifunayo. So-ke mina ngizoba right ngale ndlela engenza ngayo, izinto zizoba right, ungakhathazeki ngami. So-ke uBhalisa ngapha benoma sefaka mina bajoli uNtumela wababone, abona ukuthi no man ayisebenze into engizama ukuyenza. Umbona nje ukuthi uphoxekile efuseni, aphindele emumva, abashiye kanjalo besa-happy lapho bakwi-sport. Lesi sport yejwayele ukuma kuso noMahlatsi, noSefako. uMahlatsi-ke la useyidla lunch yakhe as usual, la ithathe i-dining hall, yabona eminye umfundo ulikoda nje emnandi, uyambona ukuthi uyayihalela abandla. Usekusanjalo-ke bafike bazombiza-ke uMazambane benoTsepo-ke bafuna istaff. Bethi nje Mahlatsi lapho uMahlatsi ndiwazile ukudla lokho kula eceleni kwakhe. Ukhaya ngapha frustrated, u-Amo uzama ukukhuluma naye, athi ngicela ukukhuluma nawe. Athi nje ngangibona ngibhizi. Athi ubhizi nebhola, ngifuna ukukhuluma nawe ekhaya. Athi ngishilo nje ngathi ngibhizi. Athi ngiyakubona ubhizi nebhola kodwa mina ngithi ngifuna ukukhuluma nawe. Athi yini oyifunayo mina Amo? Yini oyifunayo ngempela mina? Ngathi yini? Udineka kanje just for ukuthi ufuna isex? Athi nje ngiyayifuna Amo, ngiyayifuna. Uma unganginiki wena ngizohamba ngiyoyithola kwabanye abantu ngoba mina ngiyasho ukuthi ngiyayifuna. Athi hayi okay-ke hamba uyoyithola abanye abantu-ke, ungiyeke-ke mina-ke yenza ngendlela yakho khaya. And then uSefaka ufika uNtumela umlindele phambi komnyango ukuthi ucela ukukhuluma nabo. Uma ingene erumini ambuza ukuthi wake wangithanda yini na Sefaka. Athi yebo ngithanda Ntumela futhi namanje ngisakuthanda. Athi pho indaba yonke into engangiyifuna kuwena mina uyinikeza uBhalisa. Ngifuna ukuthi mina nawe abantu babone ukuthi siyathandana. Kodwa manje konke lokho usunginikeza uBhalisa. Athi wena wangi-expose Ntumela, so angikwazi ukuthi yebo kodwa angiyiqhenyi ngalokho, kodwa nje ufree kwimanje abantu abakujaji yimi loyo. Athi angithandanga indlela wenza ngayo izinto, wena kuyakhombisa nje ukuthi awukazi uzoba nendaba nami. Athi uSefaka cha akukho njalo, senginoBhalisa manje, ngifuna izinto zami naye isebenze. Ambona ukuthi uNtumela uphathe kabi, ngifuna ukukhala. Athi uyazama umhaka, and then a hug turned to a kiss. So yeah, on the other side Mahlatsi uyaya ku-principal uyocela ukukhokha ngama-installment, akhiphe lo 990 angazi and 5 cents. uDeclerk amtshele wethu get off, athi akahambe lesikoleni sakhe, ahambe uyothola isikole lapha eSoweto noma eDivsleuth la izokwazi uku-afforda khona, hhayi lamasenti la amnikeza wona la. Asibona mfana le nsango lo oyidayisa isize yakungena la ekhanda, okwabona ukukhokha ngemali enganga, ngizokwenza lamasenti, athathe imali engana ihlakazele yayiphose emoyeni. Axoliseke uMahlatsi, sorry say abecocosha abantu imali yakhe aphume nayo. So yeah guys, that's the episode. See you on the next recap. Bye.